Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Bellrun News. Nṋe ndi Fitsiko Mal, mimbi wavho wa gospel vhane vha mfunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Bellrun News. Mafhungo karwetshidzwa maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ngudo ya dzitshaka yo bvisela khagala uri u ḽa zwiḽiwa zwo pfumaho mapfura a khovhe ḓuvha na ḓuvha zwi nga thivhela thaidzo ya vhulwadze ha mbilu na u oma lurumbu kha vhathu vha re na vhulwadze ha tswio. Tsedzuluso yo wana uri vhalwadze vhane vha vha kha dialysis vha ḽaho greme 4 dza mapfura a khovhe nga ḓuvha vha fhungudza khombo ya malwadze a mbilu nga phesenthe dza 43. Ngudo yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Toronto yo gandiswa kha New England Journal of Medicine. Vhorasaintsi vho bveledza molecular une wa nga thusa u thivhela u phaḓalala ha khensa ya ḓamu. Molecular uyu u vhidzwaho SU212 u ita uri enzyme dzine dza khoṱhedza u hula ha sele dza khensa dzi si tsha shuma. Tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya Cell Reports Medicine yo rangwa phanḓa nga Oregon Health and Science University. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a sala murahu vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Bellrun Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Bellrun Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.